Niya po'y lari ka doon. Lumatod ba niya mga igala, hard to beat kuno si Martin? Siya ka, nagdamgo ka? Si Gadon? O, si Gadon. Tira doon! XFM Katropa. Oh. In terms of political machinery, following, alliances, I still think that Martin Romualdez is still the most formidable candidate. Formidable? Ano nangyari ba? Puro lang naman paninira ginawa nila kay Martin eh. Until now, mali-malitang malit. Kahit nga 1,000 Mali-malitang malita. Wala sila pinakita eh, kundi puro malita eh. In terms of political Kina. following, XFM Katropa. In terms ko no, of political machinery, followers, nagpabilin ko ng formidable mga igala, mo kag formidable, may igsoon, di pa mapildi. Nagpabilin ko ng formidable, tanggalan na siya doon. Tanggalan na nagab kay makalagot ng naon niya. In terms ko no, matod pa ni Larry Gadon mga katropa, in terms of machinery, but pasabot nagagkwarta di ay Larry Gadon, nagagkwarta. In terms of followers, formidable kuno gyapon, meaning unbeatable. Mga igala si Martin Romualdez. Mao ba? Asa man nagikan imong datos kay sa akong pagkahibaw mga igala, nanguna man gyapon si BP Sara sa pinakabago mga igala nga presidential survey. Pre-election preference for the 2028 presidential election. March 2026 gikan mga igala sa WRN research mga katropa. 35% Sara Duterte. 18% Tulfo Rapi. 15% Leni Robredo. 3.6% Bongo. 3.2 Bam Aquino. 1.4 Kiko Pangilinan. 0.7 Sani Angara. 0.7 Rizon Tiberos, wag ka nang mangarap, Risa. 0.4 Joy Belmonte. 0.3 John Vic Rimulya, John Vic Pagpuyo. 0.1 Vince Dison. Tanaw na to ni siga doon. Asa ning iyang giingon diri nga formidable ug asa na butang. Halawa man diri oy. Wala lagi na appeal. Wala na appeal doon. Gadon, wala na appeal doon. Wala diri si Vince Dison may pinakalas diri may pas Vince Dison na pa 0.1. Wagi Martin Romualdez nakita diri Ikaw Gadon, ilaron man imong tao doon. Basig ikaw ray maunay anang imuhang giingong bubo. Kay labaw pa kang bubo, labubo gyud ka.